Тэс шас зүгээр бэлдээдгээ. Хүү. Оо. За. Эй, заяасан манайхаа Лимбэр Миннесот иргэн тавтамаар л өнөөдөр бүнээрээ хамтдаа маш сонирхолтой сүнсний 5 бичлэгэн дээр реакшн хийх болно. За тэгээ намайг дэмжиж subscribe, like дараарай. Ингээ шууд бичлэг рүүгээ орцгоё. The following video comes from Jay Barari. Captured footage of something pretty disturbing inside her daughter's bedroom. According to her, this ерөнхийдөө бол охиных нь өрөөнд ачин чигт үйл явдал болоод байгаа юм шүү. Occurrence is just one of many which often occur inside her home. Now the house that she lives in was built in the 1700s, during which numerous residents have died on the property. For this reason, among many others, she thinks her house is haunted. But the following video might just be a clear indication that her family is being haunted by something. One night За яг мэдээж яг энэ хэдийн бас нөгөө амьдарч байгаа толгод нь ерөнхийдөө яг нэлээ эвгүй гэж одоо яригддаг юм байна л да. Гэтэ яг ч бас толгодын талаар ярих гаагүй. Ерөнхийдөө бол энэ бүсгүйн гэрт хачин чигтэй зүйл болоод байгаа. Ялангуяа охиных нь өрөөнд. За. While looking over at a live feed of her daughter's security camera, which she installed herself to capture the strange incidents that have been happening, she sees her daughter. За охиныхоо өрөөнд ерөөхдөө камер сорилсан байгаа. За тэгээд охин нь ерөөхдөө бол сонин ачин жигтэй бас тийм зүйлтэй уулзраад байгаа юм байна л да. За би зөв ерөөхдөө л орчуулж байгаа шүү. This is what she saw. За харахад ямар нэгэн зүйл одоо хөрхөх яа босоод ячаа. Зүудэнд явд өвчтэй юм болоо. За ээж нь ирж байна. За There seems to be something in the dark that's catching her daughter's attention. Whatever ямар нэгэн зүйл харанхууд охины анхаарлыг өөртөө татаад байгаа юм шиг байсан гэж охин унтаагүй байгаа юм шүү дээ. Viewers believe that it must be terrifying as she appears to be petrified with fear. Even more unsettling is that she doesn't lose contact even while being carried away by her mother. Ever since this incident, Jay Barari has not been able to sleep. However, this is not the first time she caught something unsettling, as she captured something way more creepy a few months ago. За, ерөнхийдөө тайлбарлах хэрэгтэй юм байна. Яг энэ үйл явдлаас хойш бол бүсгүй бол ерөөсөө олигтой шин ерөөсөө унтаж чадахгүй байгаа юм байна. Гэхдээ энэ зүйл нь бас анхны үйл явдал биш юм байна. Энэс хэдэн сарын өмнө бас нэгэн зүйл тохиолдож байсан юм. За. She can't think of anything to explain this footage. One night, while being home alone, Jay Barari looks over at her security camera's live feed, which is recording outside her house. Ерөнхийдөө энэ бүсгүйг нэгэн өдөр ганцаараа байх үед нь одоо байшингийнх нь гадагшаа харсан камерт ямар нэгэн зүйл ямар нэгэн эвгүй зүйл бичигдсэн байна. Заарэ. Оо, савлуур өөр хөтлс. 2022 онд 2044 цагт. Оо, савлуур өөр хөтөд тоглосон те. Би гэхдээ яг та нартайгаа сонирн байж магадгүй л дээ. Би гэхдээ яг ийм зураглалыг харж байсан шүү дээ. Өмнө нэг амьдарч байсан газартаа. Тэгчээ манайх ч нэг юу вэ? Улаан давхар байлоо. Тэгэхэд яг ингээд балконоос ингээд бүр орой гадаа нэг хүүхдийн талбайраа харсан чаа. Яг энэ шиг нөө одоо нэг шар өнгийн нэг савлуураад идэг та тий. Яг энэ шиг ингээд өөрөө савлж байсан. Хүүхдүүд яг нэг хоёр хөлөө ингээд тавьчаад хоёр хөлөө наасаас болгоо хөдлөгдөг дөө. Тэр яг өөр ингээд хөдөлж ирсэн нэрээ. Тэг энэ бол яг үнэн шүү. Би яг үнэн хэлж байгаа. Нэр бүр яг харж байсан бэ. Тий. Тим тохиолдлыг нэр бүр үнэхээр яг энэ амьдрал бол харж байсан. За тэрийг бол санагдуулсан маш их үйлчлэг байна. Тийм ээ. Яг гурван савлуур байхад голын нүдэд байгаа байхгүй тий. Яа. Although pretty strange, it isn't as odd as the following video, which was taken weeks before this incident. Гэхдээ энэ уг YouTube-ийн одоо энэ бичлэг энэ channel-ын бичлэгнийх нь 88 амар сул юм байна. За. So the bridge is also destroyed and За, гүүр нурсан байна. За, За, яах гэж ярьсан? but it says Mike. За, яах гэж ярьсан? За, яг гэж ярьсан. 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 За,
Яагаад гэвэл энэ бүсгүй байшин шулхан газар баригдсан юм зөв. Яагаад яг ингэж яаж юм хэрэг энэ нөгөө майк одоо 1943 юм те 1943-аас 1954. Тэгээд энэ ийм бусны чулууг ерөөсөө огт харж байгаагүй гэж байна. Юу хэлээ 43-аас 54 үтчихээ. I always assumed it was a dog named Mike, and there's other little stones along the path, but I can't get through there. So I don't really. 11 нас юм уу те? Хомхоны болсон юм уу? Хүүхдийн гэж хэлэх гээд байгаа юм аашаа. At this point, but wanted to show you guys something else. За, бас нэгэн зүйлийг үзүүлмээр энэ. За. Оо, ямар аим гэхдээ ямар эвгүй үд тагсан газар бай. That head got cut off. Ёо, ерөнхийдөө угаасаа би ч хэлбэл таанасан тийм одоо юм мод те юм сайхан байгалийн кемпинг юмд бол амар дуртай тийм үү. Гэтэ энэ газар бол амар юм. Зөв бичлэгнээс харахад амар хүд таасан. Was not really happy about that. За. But it could, Юу вэ? it's Ой, weird. So the head нэг юм got цаашаа хараа cut сууж ингэж off, харлаа. and like, it's very strange. За, сая нэг хөшөөл яг үгүй Because байна of л this гэж хэлээ л да. video, viewers believe that there's a hidden cemetery within the property. According to them, this might explain the strange occurrences that have taken place in her home. Although that might be the case, nothing seems to get rid of the activity, as she's tried almost everything that's been suggested to her. From using sage to calling a medium, nothing appears to work as the unusual incidents continue. But one incident in particular has made her thought about leaving the house. За. Jay Barari and her partner are inside the home when they hear strange noises coming from inside a room. Оо. Яа, за бас эвгүй дуу чимээ өрөөнөөс гарахыг сонссон байна. За, харцгаая. That's what they caught. За. Тийш тэр мөрний явж байгааг. Мөрсний хөргөө амт шүү. Тийм ээ. Тийм ээ. I thought you were playing a prank on me, and Rylan wasn't with our parents. I was like, what the fuck? Upstairs. Hello? Яа. Юу гэж зөхөд юм? Оо, энэ хаалгыг хонголч те. Alright. As always, what are your thoughts on this? Could it be that these strange happenings might have to do with the cemetery that's on her property? Or is there some other explanation? As with most videos, this one remains inconclusive. Feel free to share what you think down below. Тэгээ яг тэ нэг ойлгомжтой одоо энэ нөгөө бүсгүй байшингийн ойрцоо нэг оршуулгын газар байж байгаа тэр нь бүр ингээл цаг хугацааны явцад яатсан байгааз нөгөө 70 орцсон юм билүү дээ те. Тэгэл оо сонирхол татаж байгаа юу юм бэ? Энэ айгүй сонирхолтой байлаа. From a foreign country, the following footage has very little information, but it still speaks for itself. At the start of the video, we can see what appears to be a family who's visiting a popular spot in Japan. Now, because it's not known as to where exactly the family is at, we don't know if the place has had a history of paranormal occurrences. But based on this video, viewers seem to think that the place is definitely haunted. As one of the family members records the others, something very unsettling is captured in the video. This is what they caught. За, окей, ойлгомжтой. Энэ дэр ямар ч тайлбар хэрэггүй үстэй. Зөв шууд бичлэгээ бүгд үзье. За. За, Monkey Dong гэдэг одоо юу хийж байгаа юм бэ? За, хөдөлгөөн юм те. За. Оо, юу вэ сая? Танахад нэг юм харагдлаа шүү. Сая юу вэ? За, дахин харцгаая бөөнөрөө. За. Оо, юу вэ? Хүний гараа штэ. Хүний гараа те ойртос шиг шууд хүлээ гараа авчлаа те. Оо. Яа, сарийн гавар юу юм бэ?
In between the legs of one of the children, Oh, you can see what yeah, appears to yeah. be a pillar of You know, magnet Hara. manifesting Ah, at a full Taneri, Hara. length in front of the camera. Naturally, it was upon seeing this that the person recording had to walk up to the children to see if his eyes were playing tricks on him. However, based on this footage, it seems that he saw exactly what he thought he'd see. Viewers find this video to be genuine footage of something paranormal, but with little to no information on this clip, it's hard to be sure if that's the case. Was a ghost caught on camera, or had something else been captured? Яа, за. Сэ жоохон бүр тийм амар аимшигтай биш л байлаа л та. Тэ жоохон эвгүй байлаа. House that is said to be haunted. Өөр ирэхгүй доошо гард The юм байна. following is an update on that story. However, this may just be the scariest update presented by the owner. Now, just as a recap, the person who bought the house is named Maguro, and prior to owning the place, the previous owner had been experiencing strange activity. За, саяны цалынхаа одоо энэ шинэ юг байр худалдаж авсан юм байна л да. Тэгтээ. This is believed to be the reason why the previous owner had sold the house and moved somewhere else. За, өмнөх байшингийн эзэн бол ерөөхдөө байшингаа зараад өөр газар руу нүүсэн. Энд ямар нэгэн шалтгаан байсан баг Although гэж it's not үзэж known if the ex-owner continues to experience odd occurrences in his new home, his old Yeah. house continues to be rife with paranormal activity, which Maguro has been capturing on camera ever since he moved in. But За, ойлгомжтой. Тэгээ ерөөхдөө бол нүүж ирсэн цагаас ахуулаад энэ ч угаасаа анхаас жоохон сэжигтэй санагцсан болохоор нүүж ирсэн цагаас ахуулаад камерт бичээл явсан юм байна л да энэ хүн it маань. was just Энэ залуу маань. recently that Maguro had caught footage of something extremely terrifying in the upstairs bedroom. The footage is pretty disturbing, За, дээр байдаг унтлагын өрөөнд бол илүү хүчтэй одоо сониачин зүйл мэдрэгдэг гэж. to say the least. Before showing that video, though, it's worth showing what occurred in the bathroom a few days before this incident. It was 3 in the morning when the following happened. This is what was caught. Ой. Шүний 3 цаг ер нь их эвгүй юм шиг байна те. Гэтэ нэг шилжүүлгэнэ тайлбарлах гэсэн шүний 3 цаг хүн нөгөө хамгийн их нөгөө энерги ямарч хамгаалтгүй үлддэг үе гэж ярьдаг те. Би сая мэдхгүй зүгээр тийм л уншижсэн нэг баттай юм бол биш шүү. Ер нь те. Ер нь уншаал шууд юмд итгэдэггүй шүү. За 2022 оноос үйл явдал юм байна. За одоо бас 3 жилийн өмнө те. Юу дуурайд байгаа юм бэ? За мэдээж ойлгомжтой нэг юм заавал болно. Угаалга өрөөний хаалга өөрөө онгойч байна. Яа нэг жоохон нуруу шарсан явчихсан. За жоохон 50 байдалтай үзэхгүй бол. Ой. Ямар өндөр юм бэ? Эсвэл яг угаасаа угаалгын өрөөний хаалга юм хүн байж болно те. Хүн юм уу? Хүн байх үү? Үгүй юу? Maguro believes that whatever had been inside the inner bathroom was responsible for the strange activity that occurred moments before. As with most incidents, this one has left him baffled. Although pretty creepy, his most recent footage might just be the most terrifying video he's ever caught. The video takes place inside an upstairs bedroom where Maguro often smokes. He smokes inside because his next door neighbor doesn't like it when he smokes around the property. Тэ байшин дотор л тамигдтай юм байл да. Тэгвэл нэг гар замаас татгаар ажихын хүмүүс нь уурлаад идэв гинэ. After finishing his smoke, the following was caught on camera. Be sure to pay close attention or you'll miss it. За яг тамхиа татаж дуусах үед нэг юм харагдах хэрэгтэй юм байна шүү. За тамхиа татаж дуусчаад шууд орлогоо явах гэж байсан гинэ. Йоо. Нэрт харсан уу? Сая яг үнэхээр броктэк төсөөлөө сони эвгүй юм боллоо. За яа энэ жоохон эвгүй л жилгээ энэ за жоохон хөрхөө билээ 50 тавьшир. Нүүд чи байсаар л энэ те. Биш дагаж өрөөнд нь орж ирээд байгаа юм шүү дээ. Орыгүй би гэрлээ унтрангууд ингэж байгаа юм те. Яа за дахиж харуулгаар хэрэггүй дээ. За гэрлээ унтрлаа. Эмэгтэй хүн юм уу?
Тоо. Тэгж харагдах юм. За дахиад гэрлээ өнтрөө одоо та нар хараарай. Эрэгтэй хүн ч юм уу? Ямар амар том нүртэй толгойтой юм бэ? Юм нөмөрцөн юм шиг харагдах юм. Тийм үү сте? Тэ? Яг нэг юм нөмөрцөн юм шиг Upon харагдах. turning off the lights, a tall figure appears out of nowhere. Маш өндөр. Хүү. It appears in both rooms and stands completely still. Яад өндөр. What's even more Ёо. unsettling about this is that it seems to be observing Meguro Яад as he walks өндөр over ёо. to his Инх bed. ямар амар том бит юм бэ те. Now, for some reason, whenever night vision mode is activated on the camera, the figure vanishes from sight. It is because of Shadow this, Bastard, viewers жинхэнэ believe Shadow the Bastard figure яа is миний always хамгийн watching дургу. them, even when the camera isn't Үнэхээр able to үзэж see it. чаддаггүй юу. As you can imagine, Meguro is beyond scared. He can't help but think that whatever this might be is following him. Understandably, Meguro cannot just simply abandon the house, as he just bought the place. But, considering what was caught on camera, what would you Yeah. do? For the full story on the situation, you can check out the channel Fourth Wall, where you can find other paranormal videos like this one. Оо юу саяны бичлэгч энэ Fort Wall гэдэг бүр сувгтай юм YouTube сувг юм шүү дээ те. Яа entertaining л л үү дээ. If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out and include in the next compilation, you can send them over to Scary Videos 440. Энийг Lawrence гүйлгчөө. Orange За. had posted a video in which two of her friends are standing outside of a house that they recently bought. Now, at first glance, the video seems normal. Both friends, who are actually a couple, are posing happily in front of the house while being recorded. Nothing Yeah. unusual stands out until seconds later when the following is captured. This is what was caught. За та бүхэн маань жоо бэлэн байгаарай. Энэ дээр эвгүй юм гарч магадгүй юм байна. За за би бас шос зүг байгаа бэлдэтгэ. Хүү. Оо. За. Йоо юу сэтгэл зүг вэ? Ямар эвгүй гарч вэ? Яа, харж ирэн. Behind the couple, someone or something makes an appearance before quickly disappearing from view. It wasn't until looking back at the video that Lauren had noticed the peeping figure. Both Lauren and the couple were left horrified upon seeing the footage. It isn't clear if the couple still plan on staying there, but according to viewers, it's probably better if they didn't. Whatever this might have Шийхтэй ямар эвгүй юм бэ те. Энэ бүр яаж надад бүр яг юм. Яг жинхэнэ юм шиг харагдах юм. been, whether an intruder or something paranormal, the sudden appearance Өглөө харж байна уу дээр? Яг байгалыг ийм л юм байгаа тийм үү? of this figure is terrifying in itself. Now that's creepy. Оо ямар юу юм бэ? Яа за би санийх ер нь нэг хэсэгтэй л This last бодлоо. video was posted by Oleg Petrov, who appears to be home alone, when all of a sudden, a strange noise is heard in the kitchen. He proceeds to check Гэтэ ганцаараасан байна. Галтгооноос нь сонигч нь дуу чимээ гарч байсан байна. out the noise and captures this. За. This is what was caught. За жоо тавь үзье. Яа саний өмнөх бичлэг бол үнэхээр эвгүй байла. Одоо жоохон гайгүй үзүүлчээрээ. За. Юу сандал ясаг гэж вэ? Яж хаад амар аярхан байгаад байгаа юм уу? Яа, ми зүрх бүр яг бэлбэнж байна амар байна. За, юу юм за? За. За мэдээж хинч байхгүй. Ошир энэ залуу ганцаараа байгаа. Ямар эвгүй галтгаа вэ те. Бас л хүйц те. Их л хүүтэй энергитэй галтгаа. Маш эвгүй. За юу вэ? Now, because this video doesn't have much info, we'll have to base our judgment solely on the footage. That being said, is this an actual video of something paranormal? Or is it all a hoax? As with all videos, you be the judge.
Йоо. Яа бис яг нэг галтаа нэгс амар юм. Яа харахад л амар хүүтийн нэртэйсэн болохоор. За зуршлаараа тэгээ та тэгээ уцчихсан байж магадгүй. Йоо ихтэй ямар амар. Сайн ихтэй хоёр дахь сүнстэй яг хоёр дахь бичлэг бол үнэхээр ер нь хэсэгтэй л бодох байхаа. За тэгээд олон төлөө өгөр яах вэ? Тэгээд өнөөдрийн бичлэгтээ хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэгтэйгээр дахин уулзцгаая. Тэрнээс өмнө намайг дэмжиж subscribe болон like дарахаа битгий мартаарай. Би их найдаж байгаа шүү. За тэгээд би одоорой bye.